April Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April Nisim samla khat ni hu a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chum chum kil khom pha ho achi sa mai Nisim tum 2023 zawa infar khopi kuki te hinda la zawa ke pat kuki te in le lo ho mail hei thing noi ho le Arambai Tenggol ho nu te in akilo ovin chale insan manjang akidon vetin janhin the viral news report khatchen asajin hi the viral news report in asaina achun infar khopi sunga jomi villa jongchu Arambai Tenggol colony ki sotan chale kuki te in kot ho a e ti ki in hichun hichin chu Arambai Tenggol ho khutnoi za ta chale am ho insan man akidon ta dan u sa na hitin avela chengam pama kon sum korvei hung bolmi khan asajin hi hila achi ho hi achi sa September 2023 a Supreme Court thopi to ki kal ahidan hedo theljin a in hi Supreme Court thopi dungzuya garzia zam ho in le lo koi man to kha thailo ding chule akisai pi government in phatia ave bi ding ti hi ahilla tu a thil dan ivet le Supreme Court thopi hi ima se lo hidan mudo theljin a in hi Jomi Villa Kyu Hilovin New Lambaland area zong mail hei thing noi UNLF le Arambai Tenggol hon alodim ta dan ovin akisejin hi UNLF Pambai faction ho na imai ho chu pitin kisun'in chule Arambai Tenggol hon olo namun ho chu in mai gena 80 tin kisun 8 akitin hi gampama ko na sum korvei dia hung businessman khanin asaina achun nidang a chu in nei di ta ho hinga in loman ki pi hin hinla galzawa ki pat tu hin thal choi Arambai Tenggol hon anup za za sumakidan ovin government in la ima alolo zi ovin ima ki sengam pon ki mo pi hitai atin hi amana sei ben achin gal ki pat ti lai chin in nei di ta ku ki ho to ki zama to zivin in salman jo am ho kama ka pi zina lai u ahin hilla Arambai ho a ko na gi na ki mu phanin a in nei di ta hon jong ke ho bit na ding gel na zin e hin phone khata povetin asejin hi Nikhoma sanin kuki seso hon mail hei ho Thangting mol ahung kalgunu tin laha thu a kitingding ahi tia Thusoh borzo un zahi chun Arambai Tenggol hon April Nisim somna thum pathen nileh Thangting mol kalding in hetsa thupon abol ve Janhin Arambai Tenggol hon Bishnupur district Arambai Tenggol apumba hon Thusoh bol na a Bishnupur district sunga 80 unit zo sile Arambai Tenggol zo se ibudho Thangting kalding a April Nisim somna thum zingka lang nidan kole minute som thumle chi khom ding in hetsa na abol ve Thangting kalding Arambai Tenggol ho ama unit chi zingka mata lung che ding apha cha Thangting mol hunding a hitin 80 hetsa thupon jun asajin hi chule Arambai ho kitip na nei nom le ama unit na thupi a mor kal phat le kitip na nei the hitin jong Arambai Tenggol thapon chun asai in hi morkal na hi Arambai Tenggol hilomi dang apang no umjong le unit ho het sa na zaw the hi tin jong ase in hi alangkha na ni khomasani chun lamka pansha kuki seso KSC KSA KKL General Headquarters KSO Sisipul KW Sisipul chule Kohor General Headquarters hon Thusoh na bol ovin hicha chun India government in kuki zone na miti adinga political settlement khat abol to ka asya kuki zo te gama mai he ho luting ki phalma mong loading a hi inactive in hi koida bang buffer zone hin khalgo amle hi chu kuki zone na mite cho a kilading hi cha ko na thilde umlo aso kha le buffer zone hin pal ke go hon mo ki pu de hi tin kuki se so hon so chun ata la in hi India in akigam git pi China le Bangladesh akun ki venading in Siliguri corridor chicken neck ti azon ki he West Bengal kilometer somni le nivel India gamading in Rafale's fighters aircraft like Russia could so long range air defense system S-400 atol lutan hi China le Bangladesh in van thamzola
galkap na van leng ho atha be a han su hat lan takilan a India in hi chigam gi china gambe neu cha mona hi galman cha ho akoi hi S400 hi van thamzol a garmi ho van lengle misarol buludinga hungkon ho kilometer zali sang a gamla ho kapla na ding a ki koi hi India gamni a hop khana hu umzawa pana hichi Siliguri corridor chicken ne hi military langa mo po ho dinga lungkham na khatle India dinga ki venalam a chingthei ta ave swin khat chu hi hichi gam neu chahin mainland India le northeast India akaiman hin Bangladesh le China hin hichi laimun hi ato tan le northeast India hi mainland India to ki kaimat thei ta loading a hi Bangladesh a Sheikh Hasina government alhua interim government ha uma ko na hi India le Bangladesh ki ka sanga Bangladesh le China ki gol chat na hoizo phana India dinga hi ki venalam su hat ding hi poi mota chu hu hi a hitai India hin Rafales S400 go hilova BrahMos cruise missile regiment third ranks air defense batteries le VHORAD very short range air defense mancha hozong Siliguri corridor ahi atol lut hitai European Union in US tariff le tho na nei ding a ki gut naw chu ni kho som ko channa dihin vo hai na nei tan hi che phat sunga hi US to ki ho to theina ding a ahon ovin ki seize EU President Ursula von der Leyen in a saina a ki go hi US to akika o hi sum kolvei to na chunga khan kho tho na hin hi china ding a chu buin ho su hlep khom na ding a phat be ki pi hi ati ni kho phat bit ong api o hin EU le US ki ka trade relation to a buin ho o all sa maban asithe event do ding a hin hi chi phat sunga hi alang to gela lam kai hon khil na ho a hol to wa ki ho to na anei ding u chu a hi Langkhana US President Donald Trump in China sim thalawin chamhat kamdang ho chunga tariff anapon khum chu ni kho somko sunga dingil tha ongna anizin hi hi chu chamhat kam somsagi lenga wal in le thu na ima bolova ki ho to na nei utolhana la ong na chu nei hidan le track to a machalna mudan anata lang e Thusoh to kimanin sum korveina akiledan trading center benchmark ho akon muthezin au me ekti Ukraine in United States henga san khawta nei nawwa Ukraine supaite ki galgin na sangpin le ki go sa naw chunga khamga na hum kha le hi chu red line a ki simding hi atin hi Ukrainian vai homten Russia to ki gal do lai za hin agam sungu National Defense to a imacha ki nok to na compromise ki bol thei loading hi zong hi thei loading a hi ati in changmel in a phong do ve Ukraine te thupi in agam sunguwa supei te thanai na ling set nei zingding anup dan ata lang in chule maban loi le gol western gam hon Ukraine supei te tong kha thaiding concession macha umlawa ki thopi zomna ding ovin jong nge na anai ve achi sani khu a Ukraine President Zelensky in Russian papina gal kap din China apangin mat do amzong a e ti a anasei chu Kremlin in yakol na anaizin bulla bal nei lo a hi atin a hi Russia ngo na hi ki buina chunga China zong ki kumnu sa nom na a hi ati thupon in a serben a ki buina chunga hin China in chingthei te in koima pan pi tumna nei lovin a ume zong ati thuso hin vanoi gam tampin Ukraine le Russia ki buina chunga hin China khut zong pangdinga kin cha na san jing tolhana Moscow in su thengna anei hidin zong ki seize China le Taiwan ki ka attention asan jing nalaizin hi China tin kam ten ki ka tui pi chunga ki mancha naw asu hat jing nalaizun nailam chan jong gal sal hui kong som la khat le navy kong gupta chu Taiwan gam gi kom cha ho ana ching do kin ve hi chu hola chun len na ko lam in Medin line ti a ki he mun khelin Taiwan air defense zone chan up na phawve Thusoh to ki ma in chamhat kam Sagi ke loi khom na G7 le European Union in China chalo na chu hate indem na anaizun gamkai sunga cham ho subui ki gole global security bit sa golo a hi ativin hi Space holds in lampanga SpaceX hin ki te pizing Amazon in ki go na len ta ana nei na le mas pinadinga ato ogon
Project Kuiper Engineer Satellite Sominasegi Van Lai Zola Kap to Ading Anatiuchu Anavo Haita Vinhi. He chicken go on Kivo Hilo Nachu, Weddle Nasata Tinlo Nachunga, Maybol Kihele Hui Hat Zi Akiti. It is it Jun Starling Nasata, Atet Na Asukale Akiti. Hetpeh chu tu chana hi SpaceX in Van Lai a satellite Sanggate Akoido Zo Hitan, Amazon Project Kuiper Hin Mailama Satellite Sang Tumlet Zani Vel. Koido Teza Vanuya Broadband Network Service Pido Ading Atup Chu Hi. Hitia Chu Hung Ding Kum Kit Lam Le Sumkarvaina Commercial Roll Out Pat Teding To Gunane Hi. Dunya Ding in Thusoh HB Kuki Channel Akichai Tai Thusoh Tha Imu Kit Ka Ovin Nabon Un Mang Phalit Chibe.